Tại mấy lì này cái gì à chết tụi con rồi. Good evening, guys. Hope you're doing fine. Let's see Diphu bang ke tuwe juice bang tuwe juice bang itu mah baru dapat kam cepat yang lo non bang ham cedam tu populer. Let's non bang ke Diphu rongi hang situ. Let's non bang ke dark bang baru populer. Let's see ini vlog bang channel. Let's go. Tropical vibes are taking over. Oh, lasino na bangke, ke dami bangke, Diphu pen, Silveta mo lang wurpon da tek, lasi pinya vlog ta, sab so interesting di, lasi dam nang dakpan. Hey, I think she knows it, but I'm sure it out. Hey, she playing cool now. My rules, don't play it out. So shimmy out, shimmy yeah. We could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. Sinon bang ke Silveta lang roy nang le lo jo sita lang che hutan la si daga duara thak men thek long lo ma di tuli lo ma ber ban dam tun te tin lo ing pen isi business khuli bone ge la ni nong na la tha da ke bong do tan nei pen abe track chewan pho la so bong pon pho la so business lo ambani phana phi dog ke la la sinon ba phau tan lang da che tan pan lang me la sinon ba dam tu phit pulo to bar beng na pak lang mon thu bam po Anda pani coba deh, asal itu. Kalau sinon bang ke, son lebih ho, patra disa, amal ketan lo, kapang ong lo, cold drink sana pun je. Man bang, aku dak wen bau tu bang ke.
Tama na. Kalau si non bang itu mah patrat di sana apa mau cold drink senam lo non bang bar bom lo. Abo awal mungkin itu lapu bang bang wepo landing road bang sedang itu. Ama da keplan bang ke Silveta Engleng Sil nak tu mana baklang bopulu. Ama da thak bang advejang pik bon ama lang ceho pik ama da nak tu mana baklang tum terlo. Da senon bang ke làm thu bom lo ham style son bang ke non bang ke ning zigzag ear lo kap hang op ani ke core pen door cái no che thang siap lo wang thu bin lo plo a the ke door he no big vek a thai sa ve door puta puta ni lo ke ning kang lo ke vek kan ta sinon bang ke bokulia le thu po yo Tasi tampil lo, tasi pima afrang Thailand pak lawan tu bom po. Ay mele negari ya chat tu bom ne. Langsung kan kawan mah ini non dam ni dolan ta. Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your climb. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know yet. But if you wanna go sometime, if you wanna leave this town, baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Tell me if you wanna go sometime. Yeah, we could be alone tonight. Baby, I'm lost, I'm fading now. Baby, I'm lost, I'm fading now. Just to make me feel again I wanted something real. So just escape for a moment, trying everything to make me heal. Non bang dia na rongan yo la si non dam po ho jai ben sa jun pon po ye bar ke ham lo la si pini vlog lan job bo na the kang ting lo yo ne long light sabe ke vlog di pan ani sam kang ting mo la si lan cholo pini vlog ya. Thanks for watching and don't forget to subscribe, give a like. If you want to see something, comment down below. So until then, see you in the next one. So guys, pini vlog lan cholo kanting lo ing ben light away here. Lasi non bang ni tu nil bagan ni chot highway long sido yo. Lasi dak pensi ajut kong na pini lasi.